Assalomu alaykum, hurmatli bizning Bozor Basi YouTube kanalımızın жалпы катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн 2021-жылдын 24-январы. Biz Өзгөн жылкы базарындабыз, туугандар. Сиздерге мына жерде азыр 5-6 жылкыны бааларын билип береличи. Биринчиси ушудан башталсын. Bu kança жашар? 5 asi. Акамдайра кайсы туруң? Жазга 5 asi. Баасы канча миң сом? 200 ming. 200 ming. Telefon nomeringizni aytingchi. 99 ming. 0999 02 02 00 00 56 номерine çalıp ушул жазга 5 asi жылкыны сатып алсаңыздар болот. Улакка garanti. Улагы гарантия дейт. Мына кетти онанда. Кара. Үйрү дагы жакшы. Үйдө дагы барбы жылкылар? Азыркы айтып өткөн номерлерге чалып, жылкылар керек болсо сүйлөшүп алсаңыздар болот экен. Кийинкиси ушул сиздер көрүп турган кызыл жылкыны сурайлычы. Түшүп. Бисмилlah. Мына ал жерде. Акам, мына баасың канча деп атасыз? Баасың канча деп атат экен? Баасың канча деп атасыз, ака? Esi çok ekan bulardı ne? Keyinkilerdi ötüp görölüçü. Aka ötüp öteyinçi. Na. Çok bazar bası. Aka kança da otas bunu? 200 kami var. Jaşı kança yaşar? 2 asi ya? 2 asi. Nomeringizni aytib berasizmi? 0702 menen 90-94 ha? Ушул номерлерге чалып улакка дадыл чабабы? Улакка чабат экен жакшы эле. Мына караңыздар. Мына. Ой, сиз канча деп атасыз? 150, мени тартпа. 150. Ками бар? Канча жашар бу? 5. 5 жашар. 5 asi. 5 asi. Yok, aldı getir. Telefon nomerinizi aytib berasizmi? Ha, 0778 0778 42 58 99 nomerlerine çalıp uşul 5 asi. Үйрүсү жакшы экен. Мына чалып сүйлөшөсүздөр. Кызыккандар болсо, үйргө алам дегендер алгыла экен. Мына. Кийинкилерди көрөлүчү, кийинкилерди. Гарантия деп айтпайм мен. Үйрүсүнө гарантия деп айтпайсыз, бирок жооп. Мына. Гарантия yok. Эми, ой, туура айтасыз. Кийинки мына баасы канча экен муну? Ой, sizdенби мынау? Мына sizdенби? Баасы канча? 500. 5000 долларбы? 500 bin. 500 ming so'm. 500 ming so'm. Hozirgi sizlar ko'rgan sariat 5000 nomeringizni aytib berasizmi? Ayting. 76 menen. 0776 15 15 29 54. 29 54. Mına. 29 54. Bozor Basi aka. Mına otlarni qarangizlarchi. Mına kimden ekan? Yuka seniki? Bozor Basi. Sizdenmi? Mına akpı? Mına ak. Basi qancha so'm buni? 200 ming deb atasiz. Mına 200 ming so'm. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? 556 menen. 0556 00 00 85 30. 85 30 nomerlerine çalıp baylanışasınız. Cangasi. Ulağı garanti. Tak. No. Teke ulağına garanti deyt. No. Aka kança da odasız? He. Brönügü stikilmez kança da odadır aytmadı. 180 doğat. 180 doğattır ha. 100 minge sürüp atasız mı siz? 100 minge sürüp atatken uşuna mına. Jaşı kança jaşarken bunu? 5 asi. Mına. Keyingini көрөлүчү. Мынау. О, канча деп атасыз?
Ya siz tushmaysiz. Aşağı biz bit kuştu. Ya siz ko'rinmaysiz. Tüçü. Mынау sizler ko'rib turgan oq жылқыны 180 ming so'm deyaptir. Mana 180 ming so'm. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? Yo'q, telefon nomerim aytaylik. 4 asi. Hem satılmay qalsa çalıp. 4 tasi. Bayağınday at binген nemeler bolsa uyuru var ekan bunda. Siz qancha deb o'tasiz aka? 130 ming. Bu jashi qanday? Жаңасы? Жаңасы mına qizil at. Nomeringizni aytib berasizmi? Hem qoq satılmay qalsa-da. Жаңасы nomerin aytmay aytgansizda unda. Ayting. 78 menen 41 41 85 nomerine çalıp uşul жаңасы жылқыны сатып алсаңыздар болот. Мына. Мына ал жерде кийинкини. О. Мына 140 ming so'm. 140 ming. Жашын канча дедиң? Унан дедиңизби? Унан. Номер айта бересизби ака? Pazarda ko'rib turasiz. Tay ekan mына. Nomer ayta berasizmi? Siz ayting onda aka. Mekom ayting. 59 menen. 0999 52 27 67. Bunun bazı qancha aka? 180 ming so'm. Mana 180 ming so'm. 51 menen. Mana 11 53 13. Bunday aylantirib turgizib qo'yish aka. Tuzayda. Naraqtarga aydab qo'yingchi bir. Nima qilasiz? Sen ana buni qo'y. Bir aka. 130'ünde koydu abi. 100'den belirlemezsen tez. Mana kelishim orangizlarchi. Sizdan mi bor? Bana attı gibi. Yok. Sizdan emasmi? Aka buni uyur uloq buloq qanday? Uloq var, uyur yo'q. Uloq var, uyuri yo'q. Жаңасы ekan bunda. Sodangizni bersin aka. Keyingilarda Üstüne lav ekan. ko'raylikchi keyinkini. Ушул sizler ko'rib turgan oq жылқыны 150 ming so'm deydi. Jashi qanday aka bunun jashi? Qancha? 6 asi. 6 asi ekan. 150 ming so'm. Telefon nomer ayta berasizmi? Telefon nomer aytmaysizmi? Жазып ал. Ayting. 554 0554 86 86 88 85 nomerlerine çalıp uşul жылқыны satып olsanızlar bulut. Mal жерде дағы. Aka qancha deyotasiz? Bu attın bazısı yok ekan. Boz yo'q ekan, cheksiz ekan. Oho, bu yoqda egasi. Sizniki? Qancha? Qancha deyotasiz? Bozni aytib qo'y. Basu 50 so'm. 50 so'm ekan buna, 50 so'm. 150 so'm. Buna. Sizniki qancha aka? Bozor bahsi. Bazar var. 150? 150 Bugün çıkarasın da. 150 ming so'm buna. 250 ming so'm deydi. Bugun chiqadi aka. Nol жерде? Buna. Yavrum premo yazın. Yo'q, hali chiqadi aka. Aka qancha deyotasiz buni? Sen qancha? Qancha deysiz? 220 ming so'm. Qancha jashar? 6 asi ekan. 6 asi. Mana. Bosi qancha dedingiz hozir? Bosi. Bosi qancha buni? 150. Mana shu жаңасы edi. 150 ming so'm deyotgan. 150 ming so'm. Telefon nomeri ayta berasizmi? Aka, telefon nomeri ayta berasizmi? Aytmaysizmi? Mana. Жаңасы. Bozor qancha berdi? Bozor qancha berdi? Har xil berib o'tishayotgan bozor. Tegimde var.